Na icio nĩ mbica cia hau gabere ũrĩa maũndũ mauma gũkũ Nairobi kwa ihinda rĩrĩ. Reke tũthiĩ mũciĩ wa Eldoret tũng'etie ũrĩa mĩrũrũngano ĩno ĩrathiĩ na mbere. Hatuna mimi. Sikae mbali na bigi.
Uguo niguo maundu mauma hau kabere mucii wa Eldoret kaunti ya Uasin Gishu kwa ihinda riri reke tukorwo tukimurika uria maundu mauma hau kabere kaunti-ini ya Nakuru ona gutuika ni tukumenyithitio kwina arurungani mekugeretie kuingira thingira-ini wa iregi reke tugetie uria maundu mauma hau kabere.
Pushing that overwhelming tones. Down, guys. Na uguo niguo maundu matarie ni twakorwo tukimurika kaunti ya Naikuru oro hamwe na kaunti ya Nairobi. Reke tuthie mwena wa Mombatha tumurike uria maundu mauma hau kabere.
Na Joge Muhera ni thina ucio wake mitambo ni tugukorwo tukiamukira mbica cio kuma kaunti ya Mombatha uria mirurungano iyo irathie na mbere thutha wa kahinda gatari kuraya. Kwa ihinda riri reke tucoke kaunti ya Nairobi tungetie uria maundu mauma hau kabere.
Kulingana na wengi wanasema kwamba usafiri umeanza kuendelea, na wanasema kwamba hili linawezeshwa kwa sababu ya usalama ambao unaendelea hapa. Kutoka Taita Taveta, Mariam Pokea Usukani, naitwa Joel Nguria. Na reke tukorwo tugicoka guku Nairobi tungetie uria maundu mauma hau kabere. Uguo niguo maundu mauma hau kabere mucii wa Nairobi, na no turathie na mbere kungetia kuria mirurungano ino irathie na mbere gutabanio. Ririkana hau kabere ni tukorirwo tugikuonia mbica cia uria maundu matarie cikaro-ini cia bunge, na uria tungihota gukumenyithia kwa ihinda riri ni ati kwina arurungani nginyagia thaa ici mari thiini wa cikaro cia bunge thiini
na nige ne makorwo magicina gicunji kimwe kana mwena umwe wa bunge ya Senate. Uguo niguo maundu maikaire kwa ihinda riri, na uririkane andu atano nio mekiritwo mukonde gukorwo mahuritwo rithathi ni maabitha a borithi hindi yo ya nditimurano ya kana makigeria kung'ethanira na arurungani muthenya wa umuthi. Uguo niguo maundu mahana, no turathie na mbere na gwikira mukonde kana kwina andu angi mangikorwo moragitwo kurumirira mirurungano eno. Andu atatu nio maguraritio uru muno makiria. Kwina barabara ihingitwo kwa ihinda riri, angikorwo ni mwena wa Waiyakiwe, kwina mweno barabara ihingitwo mwena wa Westlands, oro hamwe na barabara ya Thika Road ni undu woria maundu matarie kwa ihinda riri. No turathie na mbere kwamukira riboti ati mbiraru cia kibururi ni ciakorwo cikirekererio guku Nairobi kana mucii munene wa Nairobi niguo kung'ethanira na arurungani aria mari miene itiganite, angikorwo ni mwena barabara itiganite kaunti-ini ya Nairobi, ari ni hamwe na mwena wa cikaro cia bunge, na kwina aria marekitie gwikinyia thiini kana mahotire gwikinyia thiini. Na nginya riboti iria iratukinyira ni ati abunge mararutwo kuma bunge-ini makieherio na ngari cia ambulance niguo kugitira ugwati wao kana matigakorwo hatikaine. No turathie na mbere kurumirira maria mothe megukorwo makiyumiria, maria mothe marathie na mbere muno makiria guku Nairobi. Ririkana nginya mucii wa Eldoret mirurungano eno no irathie na mbere, ari ni hamwe na kaunti ya Naikuru, kaunti ya Kajiado, Mombasa, Nyeri, Murang'a, no kumwe gwa kuria mirurungano eno irathie na mbere, na ndikito maricemba gutigirira ni makumenyithia maria mothe megukorwo makiyumiria. Already President William Ruto tindikiririo gukorwo akihunduka na ari thingira-ini wa iregi guku Nairobi. No turathie na mbere gweterera kana ni gukorwo akirekereria ndumiriri o yothe. Kwa ihinda riri ni tugukorwo tugikiria oro hanini, no turio haha gutigirira ni twakumenyithia maria mothe marahanika. Ritwa riakwa ni Mumbi wa Shege. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Upendo huvumilia, upendo hufadhili. Hauna wivu, haujisifu, wala hauna kiburi. Upendo hauji kwa masharti, bali hukusudia kutoa tu, wala sio kuchukua. Kupata upendo kama sikiza tune yako, dial *811 *621 hash. Kuma Kirinyaga, Kiribiroiro, Kiajahi, Mutaburuko wa Nyandarua, Orerorera Kameme TV. Nyambata ni nongombata oiga jikoro kanongodie bikere ungo kararie ahoya mare makiambelelia nigebarelia ngogodaira kai wakwa ukanjigua demogore na thakame ya Jesu ukabadi
Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuwihotanire nginyagia maita 5,000 hau hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuma 50 tu wihotanire nginyagia maita 5,000 hau hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at a discount. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will display the discount you qualify for. Now you can enjoy exclusive shows and movies you won't find anywhere else. Add Showmax to elevate your entertainment. Hihi wena kiuria kana woni wigi umemerekia wa Kameme TV. Ntuma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Good show, everyone. I can't believe the season's nearly over. It sucks. I mean, I have no idea what I'm going to do with all this time on my hands. Extraordinary! I swear you'll never see anything like it. Good show, everyone. I can't believe the season's nearly over. It sucks. I mean, I have no idea what I'm going to do with all this time on my hands.